Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kisamla jongka St. Edmunds College Shillong naka Social Work Department. Haka laipoi terik unailar menta usnam arza karkandai. Kilalet chakasnong Nongstoin ha West Castles District. Naka benta ban penko ya ka Yau Nongstoin. Ringkat ke jingis nok tilang bat ki kena polie jong ke skol Right Hope Lower Primary School mau bersyam Nongstoin. Ya kini ke jim khoi lasdang nadu na phalau jong ke skol Right Hope Lower Primary School mau bersyam terter sadu ke Yau Nongstoin. Ha ke balai shimenta shedham da kini ki samla jong ke St. Edmunds College bat ki hebret jong ke skol. Ha bekran bat ki nungilam jong ki samla polie ke St. Edmunds College ki lai tho ba ke jing perlong. Ya kini ke jing pengko ya ke Yau Nongstoin kolong ru kum shibenta na ke jing puli jongki ya ke baki ha bande kham tam ban pasutho ya ki paiba halor ke jing kordor ke jing kho jing suba ni sungat ke fieldwork ke jongi ke fieldwork ke is a part of our course te kolong mangishim ke BSW department ke jongi te ladap nang tu tingi wan she tambah penlong ki activity support ki ya ki kena school and te nang tu pa ni wan ru ban penlong kini cleaning drive ndi tang ban wan ra eka change hapo Nongstoin hindrengi kwa ru ba ki breu kum nong kin tip ba kajing kodo jong kajing lek khoi kalong hadu kata te bad long ni hoi ni long tang ki kena tampat ngimla ban batai bha nama ki wei ru ki don la ki jong ki jing tumu ke eka ba ki kwa ban le te ladangi tingi ni shuan tam ban ki ban long ka activity se ki kena ru kum jo ba ki wei ru kin pet yangi kum no bangi ni le ki kam kajing kala te hoi wat langim yoi hendre ni kerpat ya baro ru bakin soba ban mangi lapin installs ki dustbins ru te lem nama ni bo ki dustbins hak jaka ki bangi de ban bo la kumbai la batai rang ba dong ini tingi kwaru ya ki bakin bo hak ki dustbins ban bread hak ki dustbin umde ban bread hapo madan mau nama kilong tang shu bread hamadan kalap ki wei ru kin yoi ki wei ru kin bread te komengi pangiwan ra ba ngin bread haki dustbins like ban bread hamadan te sup bangin bread haka dustbins ka pangi